Znači sad idem do Lutrije i idem kupit 20 srećki za 100 kuna. Mislim da jedna 5 kuna. Tako da sad idemo do tamo, kupit ćemo to. I onda ćemo otvarati i vidjeti hoćemo li išta dobiti ili ćemo sve izgubiti. That is my dream. I think what I dream is what you make it. Always try to give. Don't ever take it. I think what Možete i sami ovako, s ove i s ove strane. Imate po danima ono, sad ovaj advent od jedan. Kužim. Evo. I think what I dream is what you make it. Always try to give. Uglavnom misija uspješno obavljena. Kupili smo sve šta nam treba. Imamo vrećicu i idemo doma. Ok ljudi, evo nas. Došli smo sa tom vrećicom koju sam dobio iz ne znam kojeg razloga. Navodno imaju nekakvu akciju, valjda kao za Božić. Uglavnom, sad ćemo vidjeti kaj smo dobili unutra. I da, dobro smo prošli, znači za 100 kuna nisam dobio 20 srećki, nego 24 srećke, što znači da sam uštedio 20 kuna. Jer kao, ako uzmete to drvo, dobite 4 srećke besplatno. Tako da, super, besplatne srećke. Uglavnom imamo pogledati šta je unutra. Znači unutra smo dobili neki bor kao... Imam pojma. Okej. I... srećke. Moramo ovo složiti. Malo ovo komplicirano za složiti. Uglavnom, evo ga. Uglavnom, to je taj borić. Otprilike smo ga složili, na veze što nije savršeno. Uglavnom, ovdje sam odabrao 24 srećke, znači imao sam kao veliku kuglu iz koje sam ja mogao sam odabrati srećke, tako da nisu mi oni zadali koje moram uzeti. I ja sam odabrao ove ovdje. Prije nego što ja sad krenem to otvarat, želim vam prvo reći nekoliko stvari. A to je da ne želim vas ovim videom potaknuti da vi idete sad kupovati srećke ili da potičem kockanje, nego ovo doslovno radim iz eksperimentalnih razloga, jer evo ja nikada iskreno nisam potrošio više od 5 kuna na tu srećku, tako da evo sada sam uložio 100 kuna, što vam je recimo oko 15 eura. Želim vidjeti stvarno kolika je šansa uopće za osvojiti nešto od tih srećki i da li se vama uopće isplati to kupovati. Ja bih rekao da se ne isplati, ali vidjet ćemo. Uglavnom, ako nemate bar 18 godina, fakat nemojte se upuštati u ovak neš. I ako nemate stvarno toliko novaca, ne znate šta ćete s njim, onda si kupite srećku, pa kud puklo da puklo. Uglavnom, šta želim još od vas? Želim da mi sada u komentare odete napisati šta mislite, hoćemo li biti u plusu, u minusu ili na nuli. Znači, ako mislite da ćemo u plusu, napišite koliko u plusu, ako mislite da u minusu, napišite koliko u minusu. Evo, moje osobno predviđenje je da ću izgubiti 65 kuna. Što znači da ću osvojiti 35. Znači ja mislim iskreno da ću osvojiti 35 kuna i izgubiti 65. Sad vi recite i da vidimo ko će pogoditi. Znači evo živo me zanima ko će pogoditi. Tako da bacite like na ovaj video ako bi želi još nekakvih ovakvih eksperimenata. Naravno neću više kupovati srećke. Ali ako imate još neki prijedlog šta bi mogli, znači tipa da ja uložim u nešto, da vi ne morate i da o tom snimim video. Tako da slobodno napišite prijedloge ili pošaljite mi na Instagram pa ćemo vidjeti. Da me ne bi sad napadali da kopiram nekog, znači ja sam ovo vidio od MrBeasta i vidio sam da Simi otvara te srećke. Tako da linkat ću vam u opisu Simijev kanal, tako da pogledajte njegove srećke. Uglavnom to je to i idemo sad otvarati to. Ok, prva se zove dimnjačar. Živo me zanima kaj ću dobiti, evo fakat me zanima, znači, a mislim, nekak sam, ja sam uvijek pesimističan, tako da iskreno mislim da neću niš dobiti. 10 kuna, na prvoj srećki, 10 kuna. Upravo je zvonja frajerka, očitava struju, tako da malo me omeo. Uglavnom, prva srećka 10 kuna, znači prva već 10 kuna, okej. Znate šta sam mislio, možda promijenim kadar da vi vidite kako ja to otvaram. Ja se iskreno nadam da se ovo vidi dobro, ako se ne vidi, sorry. Uglavnom, ja ću vas obavijestiti kako to šta napreduje. Druga.
20 kuna! 20 kuna! U prve dvije smo dobili 30 kuna. Ok ljudi, u prve dvije već imamo 30 kuna. Znači ja sad moram osvojiti još 5 kuna ako želim predvidjeti svoje ovo. Nemoguće. Ovo mora biti gubljeno, mora biti. Ništa. Znači prva izgubljena. Imamo 2 pobjeđene i 1 izgubljenu. Ok, idemo dalje. Ok. 5 kuna. Još jedna dobitna. Treća u nizu već dobitna. Znači sada smo... Već imamo 35 kuna plus izgubljenih 10. Kako je ovo moguće? Ovo se kosi sa mojom nekom logikom. Ništa. Ok, 2 izgubljene, 3 dobivene. Pa gledajte, iskreno ne bih vam preporučio da kupujete te srećke, jer evo vidjet ćete na kraju krajeva da ćemo izgubiti. Znači šansa da ćemo biti u profitu je toliko mala, evo ništa, već 3 izgubljene. Kladionica na kraju krajeva mora pobjeđivati i Hrvatska lutrija, oni moraju imati novce i oni moraju biti uspješni, jer inače ne bi postojali. Evo ga četvrta već ništa. Kako nekak iskusno izgledam, ko da to stalno kupujem, ali fakat ne kupujem. Ništa! 5 za redom ništa. Evo kak sam rekao da ćemo dobiti 35 kuna. Dobio sam 35, dobro imamo ih mi još dosta za otvorit, ali... 10 kuna! 10 kuna! Sada smo u plusu 45 kuna. Zapravo nismo u plusu. Zapravo jesmo. 5, 10, 15, 20, 25. Znači uložili smo 25, dobili smo 45. U plusu smo 20 kuna. To je dobro, to je fakat dobro. Naravno za te novce koje dobimo ćemo uzeti nazad, nećemo ići opet kupovati srećke, nego ćemo uzeti novce. Tako da imamo što manji gubitak na kraju krajeva, jer kocka nije dobra. Da idemo. Ništa, ok. Ništa. Imamo još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evo ga još jedna i onda ćemo biti na pola puta. Znači podrapu sam, ali sva sreća da je ništa. Zamislite da je bila dobitna i da sam podrapu sad onak da piše 100 kuna. Vratili smo se ovom starom kadru, idemo dalje otvarat. Da bude malo, mislim mora biti malo dinamičnije, da nije sve samo jedan kadar, dosadit ću vam. Tako da, ali neću ja, to ću ja staviti ubrzano. Da idemo. Ništa! Ljudi, sad smo ih zaredali nekoliko loših, baš nismo dugo ništa osvojili. I sad zamislite vi kad date 5 kuna, na primjer. Znači, koja je šansa da ćete baš vi pogoditi tu sretnu, jer gledajte koliko sam ih ja sad za redom fullo. Znači, to je tak bacanje novaca, evo doslovno. Da idemo. Ništa, još jedan u nizu ništanaca. Još 7 prilika za osvojiti 50 kuna da se vratimo na nulu, ali ja već vidim da ovo ide prema lošem. Da vidimo. Ništa! Pet kuna! Ha! Yes! Imamo 50 ljudi, imamo 50 na pola, znači vratili smo pola novaca. Znači 50 smo vratili, sad hoćemo bar doći do 60, znači ja sam već full, ja sam mislio da ćemo 35 osvojiti, tak mi se nekako činilo. Ali dobro, mislim, i bolje da smo više osvojili. 15 kuna! 65 kuna imamo, Isuse Bože, mi smo i zapravo izgubili samo 35 kuna, ja sam mislio da ćemo mi dobiti 35 kuna. Da, by the way, ne mislim da je sponzorirano ovo od Hrvatske lutrije, nije. Nije sponzorirano, sam ovo kupio i sam gubim se 5 kuna. To je sad 70 kuna, Isuse Bože, znači 70 kuna smo vratili, ovo je fakat dobro. Ali opet smo u minusu, znači na kraju krajeva smo u minusu, jedan smo mi nešto dobili, ali 5 kuna, 75. I još samo dvije su nam ostale, 75 kuna. 10 kuna! Koga to, 80?
I se, zamislite sad tu bude 20 i da budemo doslovno na nuli. Evo, to je bilo zadnja srećka, ljudi, zadnja srećka. Ok, jeste spremni za zadnju srećku? Ništa. Ništa. Ok, ljudi. Znači, to je to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dobitnih od 24, što je manje od pola, to je nekih 40%. Idemo još jednom prebrojati da vidimo koliko su zapravo dobici. 20, 30, 30, 35, 45, 56, 85. Znači, ljudi moji, dobili smo 85 kuna od uloženih 100 kuna. Znači, nismo dobili, nego smo zapravo izgubili 15 kuna. Što zapravo nije toliko loše, jer evo, igrali smo se, malo smo si kao zabavili smo se, oduzeli smo si vrijeme s ovim. Tak da 15 kuna zabave, da li se isplati, ne isplati, ne isplati se jer sam na kraju krajeva izgubio 15 kuna, mogu sam skupiti burek. Ali nema veze, uglavnom sad ću ja ići podići te novce i otići ću lijepo pojest nešto. Nadam se da vam se svidio ovaj eksperiment. Ako želite još, napišite komentar. One koji pogodi točan dobitak, ne znam šta, dobit će nešto, a neće niš dobiti, dobit će srca na komentar. Uglavnom, to je to, hvala što ste gledali, nadam se da vam se video svidio i vidimo se još različitih videa. Aj bok!